Днепрода ерлешкен хастаханеге атеш açıldı. Rus işgalcileri 2 kişini öldürdü da 21 kişini yaraladı. Bulardan ikisi bala dep kaydeti Dnipro vilayeti Arbi Memuriyet yol başçısı Sergey Lisak. Onların vaziyetini hekimler orta ağırlıkta kaydeti. Ama kurbanlar daha çok olabilir. Ombudsman Dmitro Lubinets bildirgenine göre da 4 bala joyuldu. Yangın bütün etrafını sarıp aldı. Gece Dnipro'ga yapılgan saldırısında düşman seyir füzelerini ve İranlı dronlarını kullandı. Hastahанeden gayrı diğer binalar, benzin stansiyası ve yerli tesisler zarar gördü. Gayıplar daha büyük olabilirdi. Rus teröristleri maksadına erişse daha çok ölü olabilirdi. Ama Ukrayna hava savunma sistemleri 5 roketni ve 6 şahed dronunu yok etti. Hırsızlangan Ruslan Lyomanov evine kayıttı. Tahmin etilgeni gibi onu FSB'den işgalciler hırsızladı. Milli Meclis Reisi Rifat Chubarov'nun aytkanına göre Rus işgalcileri Kırım Tatarından ne talap etkeni али da belli değil. Çıktım Allah'a çok şükürler. Хвала Всевишньому, я вийшов звідти. Зі мною, на щастя, все в порядку. Я дякую громаді і нашому народу за підтримку. Çok sağ olunuz. Bir kun devamında Ruslan Lyumanov'nun kayda olganına dair bilgi yok edi. Patrol polis hizmetleri onun arabasını Ahmedjit'e ketken yolun ortasında toxtattı. Bundan sonra onun omur arkadaşı er adamyen erşe yaxşı olganına dair şübeli mesajlar almağa başladı. Sonradan belli olganına göre bütün bu müddet devamında er adamını Ahmedjit'nin FSB idareciliginde tuttular. Büyük ihtimal er adamını faal pozitsiyası siyasi mabüslerini hep desteklegeni ve onların korantalarına yardım etkenleri için tuttular. Hususan Ruslan Lyomanov, Nariman Celal ve Ahtemov kardeşlerine karşı uydurulgan esassız davaga karşılığını göstergen edi. Rusiyanın mahkum etken esirlerini akrabaların gibi korçalamak gerek. Bu gibi sözlerinin Brüssel'de Avrupa Parlament vekillerine Aziz Umerov seslendi. O tutulgan genç kız Leniye Umerova'nın ağası olan. Cenk şarayitlerinde Kırımlılarının vaziyetine bağışlangan konferensiyada o Moskvada kanunsuzca tutulgan Leniye'ni takip etkenlerge karşı sanksiyalar kırsetmege çağırdı. Malum olğanı gibi Rus düşmanı kızını casuslukta qabatlay. Я прошу вас прийняти історію Ліньє та сотень інших політв'язнів як особисті, де викрали та кинули за грату вчителя вашої дитини або вашого улюбленого блогера, журналіста або людину, яка кожен ранок готує вам каву. Де всі вони опинилися у неволі просто через те, що їх погляди є незручними для держави-терориста. Polonya nevbetteki Avrupa'nın sanksiya sepetine Kırım Tatarlarını takip etken, hususan Leniye'nin tutulmasında iştirak etkenlerge karşı sanksiyalarını kirsetmege teklif etti. Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilcisi Taşıvanın bildirgenine göre Ukrayna er kun siyasi mabuslerinin azat etilmesi için çağıruvlar yapa. Fakat büyük cenk başlaganından sonra siyasi mabuslerini kaytarmak daha da ağır oldu. Військовополонених звільняти трошечки легше, а цивільних заручників набагато складніше. Але ми сподіваємося, що все ж таки і спільними зусиллями за допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це зробити. Це непростий шлях, він не буде швидкий, ми це визнаємо. Але повірте, за кожною особою, яку ми повернули, стоїть така непроста робота і непроста комунікація, якщо це можна так сказати, з російською стороною. Ми показуємо, що ми можемо це робити і будемо робити це надалі. Наша задача – повернути всіх.
Омбудсмен Дмитро Лубинецнің білдіргеніне көре Линия Умерованы ресми саяси мобюслер жедвеліне керсетмек керек. Рус ишгалчылары 25 жашындаки қызны 6 айдан берлі аписте тута. Кечкенсіне декабрь айында о ағыр хаста бабасыны зиярет етмек үшін Киевден Қырымға yol алды. Yolda Rus ишгалчылары қызны tutmak үшін махсус операция башлатты. Қызның ағасы дегеніне көре büyük ihtimal ишгалчылар қызның телефонында Украина силалы кuvvetlerine para desteğini gerçekleştirgenini көрділер. Жасуслықта қабатлап Линия Умерованы махсус учақнен Москваға кетірділер. Велифортова описқанесіне қапаттылар. Қызны эсир оларақ алдылар. Бойлеже Украина шантаж етілмеге тырышыла.